Libonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Haleluya. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasikhuleke nini. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga ukugcinwa singabaphilayo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Baba siyabonga, wena uyamangalisa, kawulandaba lokuthi sinjani. Uyasigcina usibekezelele sengathi singabantu abazwayo, abantu abalungileyo. Wena usazi kahle ukuthi akulanto enhle ngathi. Siyaziphahlazela enyaweni zesiphambano lapho kule nkonzo yokulungiseka kwethu. Silungisise ngenkonzo yesiphambano. Sihlambulule ngokwenziwa zibe ntsha ingqondo zethu. Babo ingcwele sizafunda elizwini lakho. Ngeke silizwisise ngengqondo zethu. Sinikeze ingqondo zakomoya ngoba izinto zakomoya they are spiritually discerned. Zizwisisa uswa ngengqondo yakomoya. Sitolikele imfihlakalo kusindiswa kwethu, sibambe sibambisise umusi ungakavalwa singakazinywa ikufa. Ngenxa kaJesu siyakhuleka, amen. Namhlanje bathandekayo, singaphansi kwesihloko esithi sona the mystery of incarnation, imfihlakalo kaNkulunkulu esenziwa umuntu, imfihlakalo kalizwi esenziwa inyama. Omunye umhlabeleli uthi yena wahlethulelwa mina dwala laphakade, mangizifihle kuwe, rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Idwala okukhulunywa ngalo lapha nguJesu bathandekayo. Ukuhlephuka kwedwala ikuthatha isimo somuntu ezokufa. So madoda, lona kahle kahle idwala ngemvelo yalo kalihlephuki, kodwa lahlethulelwa thina, umnikazi walo wasihlephulela lona. John 1 verse 14 ithi iBhayibhili, the word was made flesh and dwelt among us. Ulizwi wenziwa waba yinyama. The word was made flesh. Ulizwi wenziwa waba yinyama. Kutshoni lokho? Kathi vele mbani ulizwi? Mbani ulizwi bathandekayo? Ungakhohlwa lapha kukhulunywa ngoJesu, uNkulunkulu esenziwa umuntu. Ngithanda igama elithi lona wenziwa. The word was made. Kahle kahle kutshoni lokho? Kusho ukuthi originally the word was not flesh, but the word was God. Uyayizwa yini indaba la? The word was made flesh. Ulizwi wayengayisiyo nyama. Ulizwi wayenguNkulunkulu wasesenziwa inyama. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wasesenziwa umuntu. That's why ngikutshela ngithi mina idwala leli okukhulunywa ngalo kuthiwa lahlethulelwa thina, kahle kahle lalingahlephuki, kodwa umnikazi walo wasihlephulela lona ukuze sithole indawo yokucatsha, ukuze sithole ubhalu lokucatsha. So madoda bazalwane, idwala leli lile ndawo yokucatsha. Yikho umhlabeleli ethi yena mangizifihle kuwe, ngelatshwe sonke isono, ngisinde engozini. Hallelujah. The rock was cleft for me and you. It was when Moses was hidden in the cleft of the rock that he saw the glory of God. Kulapho Moses ecatshe edwaleni, kulapho Moses ezifihle edwaleni abona khona inkazimulo kaNkulunkulu. Lizakhumbula bathandekayo ku-Exodus 33. uMose wacela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu, wacela ukubona uNkulunkulu. Ngihamba uyeqalela kuverse 20, 21, 22, 23, ka-Exodus chapter 33. uNkulunkulu nxa ephendula uMose ngesicelo sakhe, uthi Moses, akula muntu ongambona phile. Ngamanye amazwi, since kwangena isono, since that day isono singena, akula muntu ongambona phile. Ungambona usegcekeni Mose uyafa, ngoba wena lami sacabana mzwana isono singena, ngoba mina lawe sahlukana isono singena. So uNkulunkulu abesesithi mayelana lesicelo sakho Mose, nansi into zazenzela yona. Mina ngizathi ngiqhamuka, mina ngizathi ngifika, wena kumele ngikuthole uzifihle edwaleni, uzithukuze edwaleni. So uMose isifethi yakhe yayisekuthini ahambe ayecatsha emkenkeni
kumbe obhalwini lwedwala ukuze kuthi uNkulunkulu nxa eqhamuka ambone esedwaleni. Ngiyabuza bathandekayo, yayikuphi isecret edwaleni? Lalinjani lelo dwala elenza uMosi abone uNkulunkulu? Lalinjani lelo dwala elanikeza uMosi igunya lokubona uNkulunkulu? Idwala bani lelo? Dwala elinjani lelo elathi uMosi phakathi kwalo wabona inkazimulo kaNkulunkulu? Bathandekayo, ayisilo dwala elijwayelekileyo, ayisiyo dwala eli-ordinary lelo. Lelo dwala kwakunguKristu, uyezwa yini? Bathandekayo, uKristu nguye yedwa okwathi isono sesiphulile i-relationship phakathi komuntu loNkulunkulu. uJesu wabuya wawuchuma umhlaba back, wawubuyisa umhlaba ngokufa kwakhe. Haleluya! So bathandeka, inkazimulo kaNkulunkulu singayibona kuphela sisedwaleni, sicatshe edwaleni. Haleluya! Ngeke sibone inkazimulo kaNkulunkulu by our performance, ngokwenza kwethu. Ngeke siyibone inkazimulo kaNkulunkulu ngokulunga kwethu. Ngeke siyibone inkazimulo kaNkulunkulu ngokugcina imithetho. Inkazimulo kaNkulunkulu singayibona kuphela nxa sithukuza impilo zethu edwaleni elinguJesu. Ngamanye amazwi, inkazimulo kaNkulunkulu singayibona kuphela ngokulunga kukaJesu, ngokwenza kukaJesu, ngokufa kukaJesu. Haleluya! Wahlethulelwa mina dwala lapha kade, mangizifihle kuwe. Haleluya! Into ongazenzela yona uJesu engakafiki yikuthukuza impilo yakhe edwaleni elinguJesu, ukwenzela ukuthi mayebuya uJesu akuthole impilo yakho isafe, ifihliwe edwaleni. Haleluya! Haleluya! Asambe le ndaba yethu, ayisambe le ndaba yethu. Imnandi indaba yedwala. Why uJesu waba yinyama? Kungani ulizwi wenziwa waba ngumuntu? Kahle kahle madoda, bazalwane, yisiphi isizathu esiyiso esenza uNkulunkulu wathuma indodana yakhe yathatha isimo somuntu? Angazi kumbe umbuzo wami uyazwakala yini? Angazi ukuthi abantu bayawuzwa yini umbuzo wami. Why was the word made flesh and dwelt among us? Ngumbuzo obaluleke kakhulu okumele siwuphendule, ngoba ivangeli ngeke ulizwe nxa ngingakwambulelanga lindaba. Ngoba sikhona isizathu esiyiso esenza uJesu enguNkulunkulu wehla wathatha isimo sethu abantu. Bathandeka, uJesu kathathanga isimo sethu abantu ngoba wayefuna ukuvakatsha emhlabeni. uJesu wayengalandanga kuzovakatsha emhlabeni. Sikhona isizathu esamenza wehla uJesu wathatha isimo sethu abantu. Ngake ngezwe omunye umfundisi efundisa abantu. Ngeke liqambe ibandla ngena kulo, funa ucaphuka ungasezwe indaba enzayikhuluma la. But maybe ngumfundisi wakho, kubambe khona, ngakutshela ngathi ayisizo zonke izinto ozifundiswa ngobhishophi bakho, ngabafundisi bakho, ngamadikoni akho, ngabogosa bakho, ayisizo zonke izinto ezifundiswa yibo eziliqiniso. Lo engikhuluma ngaye ngamuzwe esithi yena uJesu emhlabeni wayelanda ukuzochumayela, wayelanda ukuzofundisa abantu. Then abantu bangafunda abesezibuyelela ezulwini azihambele, abesesithi lumfundisi athi kwaphoxa amaJuda agangileyo basuka bambulala uJesu, yena wayebuya ukuzobafundisa. Madoda, iyeresi lelezwa yini? Madoda, yichefu lelezwa yini? Ngiyabahawukela abantu benkosi abahlalela ukuzwa ipoison efana laleyi. Sengathi uNkulunkulu angasambulela isizathu esenza ulizwi wenziwa waba yinyama. Liyayizwa yini indaba la? Liyayizwa yini indaba la? Abanye ngake ngabezwa besithi uJesu lisela lendoda latshontsha idonki. Okwenza udelele kanje wena, okwenza uhlamuke kanje, yikuthi awusazi isizathu esenza uJesu wathatha isimo somuntu. Abanye ngabezwa besithi bona uJesu ngendlela atshaywa ngayo, ngendlela ahlukunyezwa ngayo emhlabeni, ngeke vele aphinda lugcobe la, ngeke aphinda lubhade la. Wena zwana la, wena ohlamukileyo, zwana la ngengqondo yokuwa wena. Awusazi isizathu
esiyiso esenza umntakamlimu, esenza uNkulunkulu wehla wathatha isimo somuntu, esenza ulizwi waba yinyama. Kawusazi yikho umbuluza kanje, yikho udayila kanje, yikho uzitshaya umuntu ozwayo, so udelela igazi lesivumelwano, yikho udelela ivangeli. Kawusazi isizathu lengozi yokulahlwa. Ngifuna ukukwambulela namhlanje ukuthi why was the word made flesh? Ikuphi isiphi isizathu esenza ulizwi waba yinyama? Bambani lokhu, bamba lokhu. Ngizaqala ngikutshele lokho okutshiwo ngabantu, bese ngisitsho ukuthi ngivumelana labo yini. Ngizaqala ngikutshele lokho okutshiwo ngabantu. Nxa ngakutshela lokho okutshiwo ngabantu, ngizakutshela-ke ukuthi ngiyavumelana labo noma cha. Nxa ngivumelana labo, ngizakutshela futhi ukuthi ngivumelana labo kukuphi. Engizagcina ngakho yilokhu. Ngizagcina ngalokho okutshiwo liBhayibhili madoda. Liyezwa yini? Ngizagcina ngalokho okutshiwo liBhayibhili, okuyikho kumele sikubambe. Ngoba abantu abaningi balengozi yokuthi mawubafundisa kumbe mawubachumayeza, bafuna ukuthi imicabango yabo ipase. Liyezwa yini? Bafuna ukusala lemicabango yabo, bafuna ukusala lento abazifundiswayo bazitshelwa. Ngifuna ukukutshela, ngiyakhuleka futhi ukuthi nxa sizaqeda yona linkonzo, kasisaleni sibambe lokho okutshiwo liBhayibhili. Lahlela katshana imfundiso wayifundiswayo, lahlela katshana lokho okucabangayo, ngoba kakupasi la sifuna okutshiwo yivesi la. Zwana la, abanye abantu bathi bona uJesu weza emhlabeni ukuzoveza ukuthi umuntu angagcina umthetho. Kuthiwa njengoba uJesu esebuntwini waphila impilo engelasono, kuthiwa wasivezela ukuthi umthetho uyagcineka. Ngizothi mina, hayi, wena otsho njalo uqinisile kokunye. Uyezwa yini? Yebo, uJesu wakwenza eveza ukuthi kuyenzeka. Waveza ukuthi umthetho uyagcineka. Kodwa zwana la, akula vesi eBhayibhilini ethi yona uJesu weza emhlabeni waba yinyama ukuze azosivezela ukuthi umthetho uyagcineka. Akula vesi etsho njalo. Ngamanye amazwi, akusiso isizathu esiyiso esenza uJesu wenziwa waba yinyama. Uyezwa yini? Lokhu ngeke ukuthole eBhayibhilini ukuthi uJesu wenziwa waba yinyama ukuzosivezela ukuthi umthetho uyagcineka. Ngitshelani bathandekayo, ngifuna ukubuza la, ngingafika emzini wakho ngilanda ukuzokwakha indlu, ngilanda ukuzokwakhela indlu yakho ukuze ulale phakathi kwayo. Ngingakuthola ulungisa isibaya, uzama ukulungisa isibaya sikwehlula ukuthi uyavusa kusiwe ezinye izigodo, bese ngithi mangifika mina ngingakawakheli indlu engizoyakha, bese ngikulungisela isibaya leso esikwehlulayo. Kambe nxa usukhuluma utshela abantu, uyabatshela yini ukuthi lundoda ubezolanda ukulungisa isibaya lendlu? Hayi madoda, bengilanda ukuyakha indlu yakho. Uyezwa yini? That was my primary reason for coming emzini wakho. Bengizokwakhela indlu, but ngithole usehlulwa isibaya, ngakulungisela lesibaya. So madoda, uJesu ukuveza ukuthi umthetho uyagcineka was not his primary reason for coming emhlabeni. Akabuyelanga lokho. So madoda bazalwa, nxa kungekho kuBhayibhili asikuthathu. Uyezwa yini? Sifuna ukuzwa indaba ngevesi. Hallelujah. Kasiyibambeni madoda. IBhayibhili kayisitsheli ukuthi Christ became a man to prove anything. Abanye bathi uJesu wenziwa waba ngumuntu ukuze abe yisibonelo sethu. Kambe kukhona yini iBhayibhili elikutsho ngalokho? Ngizakutshela, akhona amavesi akhuluma ngoJesu njengesibonelo, kodwa ngizakutshela ukuthi iBhayibhili ikhulumela kukuphi nxa isebenzisa uJesu njengesibonelo. Asifunde iBhayibhili, 1 Peter chapter 2 ivesi ngelika 21. Ithini iBhayibhili? Ithi labizelwa lokhu ngoba uKristu wahluphekela. Hayi mana mphinde futhi iBhayibhili, mana ngiyifunde kuhle. 1 Peter 2 ivesi ngelika 21. Ithini iBhayibhili? Ithi labizelwa lokhu ngoba uKristu walihluphekela, walichiyela isibonelo ukuba lilandele ezinyathelweni zakhe. Uyayizwa yini iBhayibhili? Ikhuluma ngoKristu eyisibonelo kuphela kwabakholwayo. Uyayizwa yini indaba la? Mana ngikufundele enye ivesi,
bese ngikutolikela lokho okuchiwe ngamavesi lawa. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ithini iBhayibheli? Ithi kuphilisaneni kwenu isimo sengqondo yenu kumele sifanane lesikaKristu Jesu, yena okwathi ngemvelo enguNkulunkulu kacabanganga ukulingana loNkulunkulu kuyilutho olungafinyelelwa, kodwa wazithoba wathatha isimo senceku, yena elesimo somuntu, wathi ebunjwe wabonakala njengomuntu, wazehlisa walalela kwaze kwaba sekufeni, ukufa kwasesiphambanweni. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna ubambe lokho. iBhayibheli nxa ikhuluma ngoJesu njengesibonelo, ikhuluma ngaye eyisibonelo kwabakholwayo kuphela. Uyayizwa yini indaba la? iBhayibheli nxa ikhuluma ngoJesu eyisibonelo, ikhuluma ngaye eyisibonelo kwabakholwayo kuphela. iBhayibheli isebenzisa uJesu eyisibonelo kulabo asebemamukele njengenkosi lomsindisi wabo, labo asebelungisisiwe ngokukholwa. Christ is their example. Kodwa ngifuna ubambe lokho. Nxa iBhayibheli sikhuluma ngoJesu ethatha isimo soluntu, iBhayibheli kayikhulumi ngoJesu eyisibonelo sabantu bonke, kodwa ithi uJesu wenziwa waba yinyama. Inyama la kukhulunywa ngesimo sethu abantu bonke, okutsho ukuthi abakholwayo labangakholwayo. So madoda, njengoba uKristu wathatha isimo soluntu lonke, kahle kahle kutsho ukuthi uKristu wayengalandanga ukuzokuba yisibonelo, ngoba uyisibonelo kuphela kulabo abakholwayo asebekholwa. Kodwa lokhu uJesu akulandayo lalokho okwathathwa nguye kugoqela uluntu lonke. Uyayizwa yini indaba la? So ukuba isibonelo sethu is not Christ's primary purpose of taking human nature. Hayi, ukuba isibonelo kwakungayisiso sizathu sokuza lapha emhlabeni. Ukuba isibonelo ngokunye kwalokho akwenzayo, its secondary purpose, not the primary. Uyayizwa yini indaba la? Madoda abazalwane, sengikhulumile okuchiwe ngabantu, ngatsho lapho engivumelana labo khona nalapho engingavumelani labo khona. Manje ke sengilanda isiji sendaba lokho okuchiwe liBhayibheli ngokwalo. Uyezwa yini? Lokho iBhayibheli likutshoyo okuvela kuNkulunkulu from the horse's mouth, yikho engifuna ukukuzwa. Sizathu sona esenza uJesu wathatha isimo sethu. Uhlupho olwenza uJesu wachiya ubukhosi wathatha isimo soluntu. Haleluya. Madoda, uJesu wathatha isimo soluntu ukuze asindise uluntu. uJesu wenziwa inyama ukuze ahlenge inyama. uJesu wathatha isimo somuntu ukuze asindise umuntu. Haleluya. Ndlovu bewulokhu uthi wena Ndlovu bewulokhu uthi wena ufuna ukuzwa ngeBhayibheli. Kambe iBhayibheli yavumelana lawe yini ngalokho okutshoyo? Yebo, iBhayibheli yavuma. Uyezwa yini? uJesu ngokwakhe wazikhulumela. Luka chapter 19 verse 10. Uthini uLuka? Uthi ngoba indodana yomuntu yalanda ukudinga lokusindisa lokho okwakulahlekile. Uyayizwa yini iBhayibheli? Ngoba indodana yomuntu yalanda ukudinga lokusindisa lokho okwakulahlekile. Haleluya. Uyayizwa yini indaba la? Indodana yomuntu yalanda ukudinga lokusindisa okwakulahlekile. Jesus came to seek and to save what was lost. iBhayibheli imnandi madoda. iBhayibheli imnandi. uJesu ezozalwa lapha emhlabeni, ingilosi yathini ngaye kuMaria loJosefa? Matthew 1 verse 21. Ithi iBhayibheli, uzabeletha indodana, uzayitha ibizo uthi nguJesu, ngoba uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uyasizwa isimemezelo ngengilosi, uyasizwa isimemezelo. Ithi iBhayibheli uzabeletha indodana Maria, uzamnikeza igama uthi nguJesu, ngoba isizathu lumntwana efikile uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Haleluya. Umntwana limnikeza igama lithi nguJesu, hayi ngoba uzatshengisa abantu ukuthi umthetho uyagcineka. Hayi madoda, futhi hayi ngoba uzaba isibonelo sabakholwayo. Hayi, umntwana uzathiwa nguJesu ngoba uzasindisa abantu bonke ezonweni zabo. Haleluya. Futhi liyezwa yini bathandekayo? Haleluya. uJesu esefakazile ngaye kuLuka 19 verse 10 wathi ulanda ukuzodinga lokusindisa okwakulahlekile. Ingilosi sifakazile ngoJesu ukuthi uzasindisa abantu ezonweni zabo. Mana sibuza umpostoli Paul
Mana sibuza umpostoli Paul, uthini yena ngoJesu? Uthini Paul ngoJesu? Wayelandeni uJesu? Sitshele Paul, Galatians 4 verse 4. Kodwa kwathi lapho isikhathi sesifikile ngokupheleleyo, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, yazalwa ngowesifazana, izalwa ngaphansi komthetho, ukuba ihlenge abangaphansi komthetho, ukuze sithole amalungelo apheleleyo, amadodana atholakeleyo. Haleluya madoda. uJesu walanda ukuzosihlenga mani. Vuma ukuhlengwa nguJesu. Yamukela umusa wakhe, ufumane umqhele, vuma ukusindiseka ngoba uJesu walanda ukuzosindisa labo abalahlekileyo, walanda ukuzosidinga lapho esacatshiswa khona isono. Uyezwa yini? Batshele Paul, Hebrews 2 ivesi ngelika 14 kusiya ku 17. Walandani uJesu? Batshele Paul, verse 14, njengoba abantwana belomzimba legazi, laye wahlanganyela ebuntwini babo, ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe loyo obephethe amandla okufa, okusho uSathane. Verse 15, abakhulule abasebugqilini impilo yabo yonke ngenxa yokwesaba kwabo ukufa. Verse 16, ngoba impela akusizo izingilosi azisizayo, kodwa inzalo ka-Abrahama. Verse 17, ngenxa yalokhu kwakumele enziwe afane labafowabo kukho konke, ukuze abe ngumphristi omkhulu olesihawu lothembekileyo enkonzweni kaNkulunkulu, lokuba abe yinhlawulo yezono zabantu. Verse 18, njengoba laye wahlupheka lapho elingwa, uyenelisa ukubasiza abalingwayo. Haleluya. iBhayibhili imnandi madoda, kasiyizweni, kasiyikholweni. Haleluya. Madoda, isizathu esenza uJesu wenziwa waba ngumuntu yikuthi azohlenga umhlaba. Then angasihlenga uJesu uba yisibonelo sethu abakholwayo. Haleluya. Haleluya. Usizwile yini isizathu? Usizwile yini isizathu? uJesu esiza lapha emhlabeni esenza umuntu, wayezohlenga umhlaba, wayezohlenga abantu, wayezohlenga inyama. Then angasihlenga uba yisibonelo sethu abakholwayo. So wena lami kumele sivume ukuhlengwa nguJesu, kumele samukele ukusindiswa nguJesu. Angasisindisa, angasihlenga uJesu uba yisibonelo sethu abakholwayo. Haleluya. Haleluya. Kusho ukuthi ukuze uJesu asihlenge kwakumele abe ngumuntu, ukuze ahlenge umuntu. Ngoba kwakudingeka umuntu kuhlenga umuntu. Madoda bazalwane, ubuntu bukaJesu basihlenga kanjani? Ngithe mina ukuze uJesu asihlenge kwakumele abe ngumuntu, ukuze ahlenge umuntu. Uyezwa yini? Ukuze uJesu ahlenge inyama kwakumele abe yinyama. Ukuze uJesu ahlenge isoni kwakumele abe yisoni. Uyezwa yini? So ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle ubuntu bukaJesu basihlenga njani? Uyezwa yini? Kule nkolelo ezimbili mayelana lobuntu bukaJesu engifuna ukudilize enye yazo, ngoba madoda amaqiniso awekho maningi. Uyezwa yini? Iqiniso lilodwa. Ngilokuzwa abanye abantu besithi mina umuntu waze wasitshela amaqiniso eBhayibhili, waze wasitshela amaqiniso eBhayibhili, bese ngizibuza ukuthi vele mangaki amaqiniso eBhayibhili, vele mangaki? Ngoba iqiniso eBhayibhilini lilodwa. Lanxa ungazubuthelela amavesi angaka, ubuthelela inqwaba yamavesi lama-chapters eBhayibhili, kuyakwanisa ukuthi kulawo mavesi ukhuthe iqiniso, ngoba amaqiniso awekho maningi eBhayibhilini. Iqiniso lilodwa. Uyezwa yini? Iqiniso nguJesu, indoda yesiphambano. Lanxa wena ungumprofeti ungabuye utshela abantu abakudla ngendlala, utshela abantu imikhuhlane yabo, utshela abantu inhlupho zabo. Ungashota uJesu wena nxa ungathunywanga nguJesu. Lanxa lokho batshela khona ucanti ngamaqiniso, asoqiniso, ngamaqiniso, futhi kawasindisi, futhi kasiwadingi. Thina sifuna iqiniso elilodwa, iqiniso nguJesu. That's why labantu abakhuluma izinto ezenzakalayo kuthiwa ngabaprofeti bamanga, ngoba babe bengathunywanga liqiniso, ngoba babe bengakhulumi ngoJesu iqiniso. Ngoba indaba kahle kahle ayikho entweni eziningi, ama-facts lawo lamaqiniso lawo elikhuluma ngawo. Iqiniso leBhayibhili lilodwa, from Genesis kusiya kuSambulo. Iqiniso nguJesu, indoda yesiphambano. Liyezwa yini?
Ya, ungafunda i-Old Testament yonke so ikhuluma ngesithembiso, ikhuluma ngesithembiso sikaJesu umntana omfazi. So usindiso ngale ku-Old Testament kwakunguJesu othenjisiweyo. Ya, abantu babesindiswa ngokwamukela uJesu ozazalwa, uJesu ozafika. Lezwa ku-New Testament ke usindiso lo soluyimbali. Sikholwa kuJesu osefile, ya, owathenjiswayo wagcwaliseka. Haleluya. So akulamaqiniso amaningi uyezwa yini. So ngifuna ukuthi endabeni yobuntu bukaJesu, ya, ngifuna ukukhuluma ngenkolelo ezimbili. Ya, ngifuna ukudilize enye yazo lezi nkolelo ezimbili ngoba amaqiniso awekho maningi, iqiniso lilodwa. Ya, abanye bafundisa ukuthi uJesu wathatha isimo sika-Adamu engakaweli esonweni, the sinless nature. Ya, abanye bafundisa ukuthi uJesu wathatha isimo sika-Adamu esewele esonweni, sinful nature. Lingakhohlwa lina esasuka sonke. Nxa ngikhuluma ngo-Adamu ngikhuluma ngabantu bonke bekoyedwa. So ngamafitshane abanye bathi uJesu wathatha isimo somuntu engakaweli esonweni, abanye bathi uJesu wathatha isimo somuntu oyisoni, umuntu osewele esonweni. Kambe yikuphi okuyikho? Ngifuna sibheke inhlangothi zonke. Ekucineni sizalahlwa kule nhlabathi ngoba kahle kahle madoda, izinto ezilenhlabathi esizikholwayo lesazifundiswayo kumele sizikhithise, kumele sizilahle, sibambe lokhu iBhayibheli likutshoyo. Ngathi ngikhuluma ngabantu ngale ngeBhayibheli wathi ya mina ngazikhethela indlela yami, sazikhethela. That's why ama-church amaningi abanye sazikhethela. Ngathi sikufuna wazikhethela khona. Sifuna lokhu uNkulunkulu akutshoyo asinikeza khona. Sifuna ukukwamukela lokho. Okwethu madoda esikucabangayo lesibona ngathi kuyikho kule nhlabathi kumele sikuthintithele phansi, kumele sikuchiye phansi. Akusindisi, akusisi ndawo ngoba indlela yakho wazikhethela yona vele ngeke kusembusweni. Indlela esayikhethelwa lizulu yesisembusweni i-one leyo ndlela. uJesu uthi yimi indlela leyo leqiniso lokuphila, John 14 verse ngelika 6. Haleluya. So kule nhlabathi siza kuthintitha. Abanye abantu bathi uJesu efika lapha emhlabeni wathatha isimo sika-Adamu wakuqala engakaweli esonweni. Ya, abanye bathi hayi uJesu wathatha isimo sesoni. Kahle kahle yikupho okuyikho, yikupho kumele sikusale lakho lapha. Ya, laba abatshumayela uJesu owathatha isimo somuntu ongelasono bathi isono luhlupho olukabili. Bathi ya isono yilokho esiyikho khona lalokho esikwenza, lokho bayakuvuma. Bathi we are sinners by nature. Bathi bona uJesu ukuze asisindise wathatha isimo sika-Adamu engakaweli esonweni waphila endaweni yomuntu owileyo. Bathi isimo sakhe esingelasono sasisindisa isimo sethu, sasindisa isimo sethu esingelasono. Ya, kuthiwa ukwenza kwakhe uJesu okuhle kwasindisa ukwenza kwethu okubi. So bathi usindiso olupheleleyo ya ikwamukela uJesu ongelasono, ya, lokwenza kwakho okungelasono. Liyayizwa yini indaba la? Kuzwakala sengathi kuhle kakhulu ukuthi olungileyo abuye abeke ongalunganga eceleni amenzele konke. Lokhu kuzwakala ngathi kuhle, kuzwakala ngathi indaba ezimnandi, kodwa zwana la kulohlupho. Ya, kulohlupho olukhulu futhi oluyingozi kule inkolelo. Liyangizwa yini? Lingakhohlwa la ngisakhuluma okukholwa ngabantu ya ngoJesu, angikafiki kulokho iBhayibheli likutshoyo ngoJesu. Ukukholwa ngabantu siza kuthatha kuphela nxa kuyikuthi bakuthatha eBhayibhelini. Ulezwa ngoba kahle kahle indaba kayikho kulokho okukholwayo wena engikhuluma lawe, kodwa indaba ikulokho iBhayibheli likutshoyo. Akuyi ngokuthi ukholwani, kuya ngokuthi okukholwayo kuthethephi. Nxa kungekho eBhayibhelini suka khonapho. Uyezwa? Ya, nxa kuyikuthi okukholwayo akukho eBhayibhelini suka khonapho. Angikwazi ukuthi kuphi, but suka khonapho, lahlela katshana le. Ya, uhlupho lulapha ngenkolelo engisanda ukuyithinta ethi uJesu wathatha isimo sika-Adamu ya engakaweli esonweni, the sinless nature. Uhlupho lula, indaba la. Ya, indaba la. Liyabona abathandekayo, kuyavuma ebhoreni ukuthi la kube lama-substitute. Liyangizwa yini? Abanye bathi ngamasabhu. Yalina lakhe libukela ibhora, labanye elakhe lidlala ibhora. Liyakwazi ukuthi kulama-substitute lamasabhu. Phela ebhoreni bathandekayo, nxa omunye umuntu esehluleka ukudlala phakathi kumbe nxa esekhathele siyamkhipha phandle endaweni yakhe sifaka omunye ozadlala iposition yaloyo osekhathele. Even esikolweni kuyavuma lokho
ukuthi nxa utitsha esehluleka ukwenza abafundi bapase, we can substitute him or her, sifake omunye ozakwenza izinto zenzeke. Lokhu yavuma ukuthi wena nxa ungathi uyakhutha la, ya ukhuthe ebhoreni, ukhuthe ibhora uzukhaba umuntu. Nxa usukhuthe kakhulu, kuyabe kulamasabho, omunye ohleli phandle ofresh, siyamthatha lo ohleli phandle sikubize sithi wena buya osukhathele, sikubeke ebhentshini, sithathe lwana ayedlala iposition kade uyidlala. Kodwa zwana la, ungakuthatha lokho okusetshenziswa ebhoreni ukusebenzisa evangelini, sokuyiheresi, uyezwa, sokuyichefu, sokuyipoison, vela kungenelani ngitsho. Ungafundi iBhayibheli isibantu. Nxa iBhayibheli sithi Christ is our substitute, ungakuthathi isibantu, ungakufananisi lasebhoreni ukuthi omunye usengena asebenzele omunye osephandle. Asobhora leyo, uyezwa yini? Asosikolo leso, uyezwa yini? Izindaba zezulu lezo. Ungazitoliki ngedictionary, ngecarnal mind yakho leyo, uyezwa yini? Madoda bazalwane, kambe vele ake nilintshele, uyezwa yini? Lingitshele la, umthetho uyavuma yini ukuthi umuntu ongelacala apike ejezele umuntu olecala? Uyezwa yini? Kungaba ngumthetho welizwe kumbe ukaNkulunkulu, kuyavuma yini vele ukuthi uthi ungelacala utholakala usujeza, upika mpela, uchaya ipiki, ya ubhensa mpela, ubhensela umuntu olecala wena ungela. Madoda, emhlabeni akula mthetho ovumayo lokho. Kuthiwa yi-injustice nxa uzama ukuthi wena ungelacala upike endaweni yomuntu olecala. Lanxa umuntu olecala umthanda engumkakho kumbe engumntanakho, ngeke umngenele ejele. Akula judge ongavuma lokhu, uyezwa yini? Ngoba you cannot transfer guilty and punishment, uyezwa yini? Ya umntanakho uyambona ebolele ejele 20 years, ungelanto ozayenza ulokhu uqwayiza uyezwa yini? Ngoba akula mthetho ovumayo ukuthi wena uthi ungelacala uthi hayi mina ngiyavolontiya, kasuke lapha, kasuke la olecala, ngiyamthanda kakhulu, ngingenele mina. Hayi, akuvumi, uyezwa yini? LeBhayibheli yala, zwana iBhayibheli yala. Deuteronomy 24 verse 16 ithini iBhayibheli? Abazali abayikufela abantwana babo, loba abantwana bafela abazali babo, ngulowo laloyo uzafela isono sakhe. Uyayizwa yini indaba la? Abazali abayikufela abantwana babo, labantwana babo bafela abazali babo, ngulowo lalowo uzafela isono sakhe. Uyezwa yini? Ungaganga, uyafela isono sakho. Ungaganga ujezela icala lakho. iBhayibheli yakuvuma khona lokho. 2 Kings 14 verse ngelika 16 ithini iBhayibheli? Ithi kodwa kasabulalanga amadodana alabo ababulala uyise inkosi, njengokulotshiweyo encwadini yomthetho kaMosi, lapho uThixo ala khona wathi, abazali abayikufela abantwana babo, labantwana bafela abazali babo, ngulowo laloyo uzafela isono sakhe. Ivesi yaphindwa, ivesi yacaphunwa futhi, ithi ngokomthetho vela kuvuma ukuthi wena uthi ungelacala ufele umuntu olecala, lanxa ingumntanakho, lanxa ingumkakho, lanxa ingumzali wakho, akuvumi. Asizwe futhi uEzekhiyeli 18 verse 20, umphefumulo onayo yiwo ozakufa, indodana kayikuba lecala likayise, loba uyise abe lecala lendodana. Ukulunga komuntu olungileyo kuzabalelwa kuye, lobubi bomuntu buzamelana laye. Awulungile ulungile, angeke utransfer ukulunga kwakho kube ngokomunye umuntu ozimele laphana, lezwa yini? Ya, lobubi bakho ma umubi, angeke uthathe ububi bakho bufakwe umbhadwe komunye umuntu, uyezwa yini? Ububi ngobakho, uzimele laphana, ubulunga ngokwakhe ezimele laphana, lezwa yini? So yikho kuthiwa yi-justice khona lokho. Ya, nikeza umuntu lokho kumfaneleyo, give the culprit what he or she lokho akudeservayo ngesintu, lezwa yini? So madoda, iBhayibheli yala ithi akwenzeki ukuthi umuntu olungileyo afele ongalunganga. Akula mthetho ovumayo lokho. So imfundiso lenkolelo ethi uJesu he took our sinful nature, wathatha isimo somuntu ongelasono, le kayisebenzi. Uyezwa yini? Le kayisiyo, le iBhayibheli yayala, uyezwa yini? Kayisime ngitsho njalo, kodwa liBhayibheli, uyezwa yini? Madoda abazalwane, kasiyibambeni. Kutsho ukuthi nxa uJesu engabanga yithi, engabalanga kanye lathi,
akumelanga lathi sibalwe kanye laye ukuze asisindise. Uyezwa yini? Kodwa zwana la, ukukholwa okuqotho kumbe usindiso oluqotho, ukusindiseka yikwamukela kumbe ukuvuma ukubalwa kanye loJesu. Ukufa kwakhe yikufa kwakho, impilo yakhe yimpilo yakho, ukumbelwa kwakhe yikumbelwa kwakho. Ya, ungafunda uRomans chapter 6 verse ngelika 5 ithi iBhayibhili ya, nxa sihlanganiswe laye kanje ekufeni kwakhe, ngempela sizahlanganiswa laye futhi ekuvukeni kwakhe. Uyayizwa yini indaba lapha? Nxa wena lami singabalwanga kanye loJesu ekuphileni kwakhe, ekufeni kwakhe lasekuvukeni kwakhe, kasisindiseke. Uyezwa yini? So madoda, ivangeli lokuthi uJesu wathatha isimo somuntu ongelasono liyingozi. Liyakwenza uwele evangelini elingumnuso ele-cheap grace. Yawuzwe kuthiwa Jesus paid it all. Jesu wabhadala konke, therefore singaphila noma kanjani. Praise the Lord. Receive it. Abantu besithi mfe, ivangeli leBhayibhili kalivumi lokho. Uyezwa yini? Ivangeli leBhayibhili kalivumi lokho. Kanti Ndlovu, ngathi uyadiliza konke ukuthi uJesu wathatha isimo somuntu ongelasono. Sitshele wathatha siphi isimo uJesu? Ya, kulenye ingoma ethi yona wayeyisimo bani, wayeyisimo ijali ukuhlatshelwa emfeni. Yezwa, ijali ukuhlatshelwa emfeni kakhulu. Mina phela angikwazi emfeni, angikwazi ukuthi babe besitsho bani, babe bebuza ukuthi uJesu wayeyisimo bani kumbe batsho ukuthi ofile wayeyisimo bani. Ngoba abantu phela bayabonga ukuhlabela kuphela. Sometimes uyakubezwe behlabela, so ukucabanga ukuthi abantu laba bahlabela indaba ejule kakhulu imfihlakalo, kanti abatsho khona ukucabangayo. Wena ucabanga ukuthi bahlabela ngoNkulunkulu, kanti bahlabela ngomuntu osefile. Ngangemuza omunye umfundisi kwelinye indawo ngisemfeni embalisa ivesi, ngezwe ubuhlungu wayebalisa mina, ebalisa uJohn 14 verse 1. iBhayibhili ithi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuBaba likholwe lakimi. iBhayibhili yayicacile, isihloko sakhona sasithi inkulumo kaJesu yokuvalelisa. Ya, iBhayibhili ithi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuBaba likholwe lakimi. Ochumayelayo wathi liyamuzwa umufi uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Yazi ngahle ngakhathazeka khonapho. Ya, iBhayibhili ikhuluma ngoJesu, wena usukhuluma ngofileyo ukuthi uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ukhulume nini khonokho? Ukhulume nini? Usitsho usithi mfe, into ezingekho eBhayibhilini kasizithathi. Liyezwa yini bathandeka? Jesu engakabuyi kumele konke okungavela eBhayibhilini kumbe isimo sabafileyo, nxa ukholwa ukuthi abafileyo bayakhuluma, kumele ukulahlele khatshana. iBhayibhili iyaphikisa. Uyezwa yini? Ya, iBhayibhili iyaphikisa. Sifuna into esizitshelwa iBhayibhili. Wayisimo bani uJesu? Wathatha siphi isimo? Sitshele Ndlovu, akusimenza kutshela iBhayibhili. Ngifuna ubambe lokho. Uyabona uJesu ukuze asindise uluntu kwakumele aqala qualify ukuba ngumsindisi. Uyayizwa yini indaba la? uJesu ukuze asindise thina kwakumele aqale athi qualify ukuba ngumsindisi wethu. Uyayizwa yini indaba la? Ya, ukuze uJesu asindise uluntu kwakumele aqala athi qualify ukuba ngumsindisi. Ya, aqualify ukuba ngumsindisi wethu. Omunye angabuza ukuthi manje Ndlovu, yini kahle kahle yenza uJesu waqualify ukusisindisa? Waphumelela kanjani uJesu ukusindisa thina? Zwana la, uJesu ukuze asindise umuntu wathatha isimo somuntu odinga usindiso. Haleluya! Fihlakalo madoda leka siyibambeni. uJesu ukuze aqualify ukusindisa umuntu owele esonweni wathatha isimo somuntu odinga usindiso. Ngamanye amazwi, the sinful nature. uJesu ukuze asindise umuntu oyisoni, uJesu wathatha isimo somuntu oyisoni. Ngamanye amazwi, uJesu waba yilokho afuna ukukusindisa. Uyawuzwa yini umehluko? uJesu kabuyanga endaweni yomuntu odinga usindiso, kodwa wathwala isimo somuntu odinga usindiso, okutsho ukuthi wathwala uluntu lonke ukuze asindise uluntu lonke. So madoda, uJesu ngokuthatha isimo somuntu wahle waqualify ukuba ngu-Adamu wesibili, ngoba abantu bonke sadalelwa ku-Adamu, sonakalela ku-Adamu, sasiku-Adamu esidle esihlahleni. uJesu wabuya wathatha isimo soluntu lonke. uJesu waba ngu-Adamu wesibili ukuzohlenga uluntu lonke. Yezwa yini? Ngokwenza kwakhe
la ngokufa kwakhe uJesu siyasindiseka, uyezwa yini? Njalo futhi uJesu waguqula imbali yoluntu lonke kuye, uyezwa yini? Ya, lokho kwakukubi ku-Adamu wokuqala sokulungile kuJesu u-Adamu wesibili. Ya, thina esasingabokulahlwa ku-Adamu wokuqala ngale singabokuphila kuJesu u-Adamu wokugcina. Madoda abazalwane, kasiyibambeni, silembali entsha kuJesu, silendawo entsha kuJesu, singabaphelelisiweyo kuJesu, sabuyisana loNkulunkulu ngoJesu, salungisiswa ngoJesu. Yikho kuthiwa livangeli khona lokhu, sabalwa kanye loJesu, uJesu wabalwa kanye lezoni. So njengoba sasiku-Adamu esengadini yase-Edeni, izweni, sasikuJesu ephila impilo engelasono khonapha emhlabeni. Njengoba sasiku-Adamu esidla esihlahleni, sasikuJesu Adamu wesibili elenga esihlahleni. Haleluya, haleluya. So okuliqiniso ngathi abantu sonke siyizoni, siku-Adamu wakuqala ngale, kuliqiniso ngathi sonke sikuJesu u-Adamu wesibili. Haleluya, haleluya. Asifunde amabhayibhili ngiyivale, asifunde amabhayibhili, iBhayibhili siyivale. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ithini iBhayibhili? Ithi uNkulunkulu wamenza waba yisono owayengelasono ngenxa yethu, ukuze kuthi kuye sibe yikulunga kaNkulunkulu. Haleluya. Ongasazanga isono, uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu, ukuze thina kuye sibe yikulunga kukaNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Indaba yethu yalungiseka kuJesu. Wabuya uJesu wathwala sonke kuye. Haleluya, haleluya. Isaiah 53 verse 4. Ngempela wathatha inhlungu zethu, wathwala insizi zethu, kodwa thina sathi utshaywe nguNkulunkulu, ebethwe nguye, njalo uhlutshiwe. Uyayizwa yini indaba lapha? Ya, mana mphinde futhi Hebrews chapter 2 verse ngelika 16 kusiya ku 18. Ithini? Ngoba impela kakusizo ingilosi azisizayo, kodwa inzalo ka-Abrahamu. Haleluya, haleluya. Ngenxa yalokhu kwakumele enziwe afane labafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu lothembekileyo enkonzweni kaNkulunkulu. Ya, uyayizwa yini indaba la? Ngenxa yani? Ngenxa ukuthi wayengalandanga uzosindisa ingilosi. Ya, kuba kuthiwa uJesu wayesindisa ingilosi. Ya, futhi ingilosi kaziwanga ezisindisa kanjani, ngoba okusindisekayo ngokusengozini, uyezwa yini? Okusindiswayo ngokusengozini. Ya, uJesu kuba uthiwa wayelanda ingilosi ezingcwele, wayeyathatha isimo sazo esingcwele. Ya, kodwa ngenxa yokuthi wayelanda izoni ezinjengathi, kwakumele ukuthi enziwe afane labafowabo. Ngoba nabafowabo yithi phela inzalo ka-Adamu, uyezwa yini? Ya, wafanana lathi uJesu kukho konke. Ya, kukho konke. Abe sesithi njengoba laye wahlupheka lapho elingwa, uyenelisa ukubasiza abalingwayo. Haleluya. Uyayizwa indaba yesiphambano? Uyakuzwa yini okusindisayo? Ya, yikho kwalandwa nguJesu khona lokho, kuzosindisa wena ongilaleleyo. So uJesu wayengalandanga ukuzofundisa. Abanye bathi uJesu ngowamaJuda. Hayi, uhlupho lwalungekho emajudeni kuphela, uhlupho lwalukhona lakithi abezizwe. Silohlupho olufananayo, sisindiswa ngenkonzo efananayo. Ya, yikho uPawuli esithi yena kangilamahloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaNkulunkulu asindisayo kulowo okholwayo. Ya, kumJuda lakumGrikhi, ngoba amandla kaNkulunkulu ambulwa kilo ivangeli, kuqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa, njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uzaphila ngokukholwa. Ya, hlupho lukhona kumaJuda, hlupho lukhona kwabezizwe, sisindiseka ngenkonzo efananayo. Wafa uJesu ukubana thina siphile, wafa ukubana thina singafi. Uyezwa yini? Ya, ya. Wena ade udelela indaba yesiphambano, uyeyisa uJesu, uyeyisa inkonzo yesiphambano, ngoba ungazi ukuthi uJesu wayelande wena, elande mina. Ya, yikho uPaul uma esekhuluma eqinisa ulimi, Hebrews chapter 10 verse ngelika 29, uthi Paul icabanga ukuthi ufanele ukujeziswa kakhulu kangakanani umuntu onyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo, ophathe igazi lesivumelwane elamenza wabangcwele njengento engangcwele, ohlambaza
umoya womusa na? Uyawuzwa yini umbuzo? Pho licabanga ukuthi ufanele ukujezisa kakhulu kangakanani? Umuntu owenzani? Onyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo zakhe. Wena olokhu uthi uJesu lisela lendoda elatshontsha idonki. Uyezwa yini? Ya wena olokhu uthi uJesu inkosi yamaJuda ngwabaJuda. Ya wena olokhu uthi ya uJesu wachawa kakhulu angeke aphinde abuye. Ya iBhayibheli yabuza. Ithi nxa ususazi wena, pho licabanga ukuthi ufanele ukujeziswa kakhulu kangakanani umuntu onyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo, ophathe igazi lesivumelwane elamenza wabangcwele njengento engangcwele, ohlambaza umoya womusa na? Haleluya, haleluya. Uma usancengwa utshelwa ngezulu, uJesu esancenga wozuthethelelwe. Haleluya. Hlobo othandekayo, uJesu walanda ukuzodinga, ukuzosindisa thina, ukuzosihlenga esonweni, ukuzosikhupha kuAdamu wokuqala. Uyavuma yini ukusindiseka? Uma usancengwa, utshelwa ngezulu, uJesu esancenga, woze uthethelelwe. Kulethemba kulabo abavumayo. Ya umusa ungakavalwa, wena ungakazunywa yikufa wena. Ya ungafuki ufa ungelathemba. Phela abanye abantu siyabachumayeza sobale, bambuluzela ivangeli ethi nizabona phambili. Omunye umuntu hayi ngisacabanga. Ya wena ulayo yini ikhalenda yokufa kwakho ukuthi uzofa nini? Uyenza ngathi uyakwazi usuku lokufa kwakho njenge-birthday yakho ukuthi nini? Akula muntu okwaziyo. Uyezwa labafe namhlanje bebecani bazaba khona next week. Ya kulezinye izinto kade besithi basazicabanga basaziplana. So wena nxa usancengwa utshelwa ngezulu uJesu esancenga, thethelelwa namhlanje, vuma uJesu akusindise, uphile impilo lethemba, ngoba lokuthula loNkulunkulu ngeNkosi uJesu. Uyezwa yini? Ya sabuyisana loNkulunkulu ngoJesu. Mamukele uJesu, thukuza impilo yakho kuJesu. Ya umusa ungakavalwa, wena la usaphila, uzenzele khona lokho. Uyezwa yini? Phila impilo lomusa, phila impilo lethemba. Nxa uvuma sikhuleke. Baba ingcwele, siyabonga imfihlakalo yokusindiseka kwethu, sisambulele yona. Siyakwamukela Nkosi, siyavuma usisindise singakazunywa yikufa. Bandilalela abafowethu, bandilalela odadewethu umhlaba wonke, bandilalela ogogo, bandilalela okhulu, bandilalela abantu abatsha, bandilalela omama, bandilalela obaba. Nkosi othandekayo, ungavumi ukuthi umuntu asale la ebambisisa into azicabangayo. Zona izinto ezitshiwo liBhayibheli zambuliwe. Nanti iqiniso elisindisayo elikuvezayo wena lenjongo yakho yokuza emhlabeni. Baba ingcwele, nxa silizwa lona leli lizwi, cela thambisa inhliziyo zethu, samukele imfihlakalo sindiseke. Akungabi lo muntu ozalahle ezwile. Vuma Nkosi othandekayo samukele usindiso. Vuma Nkosi othandekayo sikhithize konke kulenhlabathi esakufundisa nayo sakutshelana, savumelana ukuthi kungamaqiniso. Khona iqiniso lilodwa, iqiniso elikuJesu. Nkosi othandekayo, vuma sikulahle khona lokhu, sikwekele uhambe ngoba kulampilo. Nkosi othandekayo, siyabonga umhlatshelo obuhlungu wavezelwa thina. Siyabonga ukumelwa nguwe esihlalweni, ngoba masimelwe nguwe, simelwe ngufowethu, simelwe ngumsindisi. Akukho ukwesaba. Siyabonga ngoJesu, siyakhuleka. Amen.